aspirational district an ni na ang hian project ka siam sap nga kulma central ma senior ka ni na ngin emoti sak the ka base ni kha a base na ka asoi ni kha ngo anile kumsang ni sompriya ta mizorma emne ka sorkara sang ni sompriya ta aspirational district in lut to wa ti chon emne fa sorkar lai khan emne candidate han minister ni sia entie kung nga chung jong khan project a siam sak lo chu ti kha ka zong na ni eng ma du silo wa eng ma ti sak du silo chu tu na emle ta tawa atlak vele heteng thu asoi le chu makati mo min mangai tu chu kan thilai ber min mangai reng eng ti minister ni lai emle sorkar lai aspirational district in ni ya tu nge angai sak lo chu kumnga atama top to JPM tu na kum khala tsari nal le to aspirational district ni atang hian eng sum mai dong lo dik ria khoti na ka zok vek to aspirational district ni ya development in chan to ko ti pakhat ma an halo chu kum sri liam to aspirational district wang hian india sarkar sum dareng in district dim son nan ma se sum kha helicopter zu ron pura semchi ni lo bora zula ka ron phurchi ni lo project se manga PPR an ki ma project mo chu in khuam milin project fair tak sema zu dil ngai de izon kami mil khan ron kal turan ya pakhat ma sem sak an sem sak lo cheu ni hi sarkar ko na sem sak lo cheu indel tu ko na sem sak lo cheu kum sri lem to chen khan min bulo ma se tu la top lo pakhat na apan hi na kha prime minister in kha scheme thar pakhat ani lo khan apun le kha thar mo chu PMDDKY anti agriculture horticulture vetilam mo ranful khateng lam tan derma production low production chaber nikember di muson nga district za thang le ya ma mi district hanji na intel valley ni in vadi ja chu agriculture di muson nan hon le thai mo le ranful kel khateng la vulam tan district za thang le ya nang intel valley chumitan chuan poisa akrol hir cross singthum sanga zeli somli tuna andang ha to poisa toreng cross singthum sanga zeli somli chu district zani in semteu district pakhatin cross thum somwa chu in changkhe ma mi district an cross thum somwa